parish church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacat was founded in the year 1712 through the fulfillment of the Augustinian Recollects mission for Pampanga and Tarlac, with Mabalacat becoming the focal center for missions. Surrounding the parish is Santo Niño Parish, Bamban Tarlac on the north, Santo Rosario Parish, Tinabang Magalang on the east, Clark Air Base on the west, and San Rafael Arcangel Parish, Mabalacat, Pampanga on the south. Professor Lino L. Dizon, author of The East of Pinatubo, mentioned that the importance of Mabalacat in terms of the Recollect Augustinian Order's mission in the Philippines during the Spanish period is a significant point that the existing generations in the town have forgotten. With the three pioneer Recollectos, Father Andres de San Fulgencio, Father Manuel de San Nicolas, and Father Juan Santo Tomas de Aquino, the mission for Upper Pampanga has succeeded. Thanks to Father Andres, the Mabalacat mission was founded. Aside from demonstrating spiritual acts as his primary labor, temporal matters have also been evident through the building of houses and sowing of farmlands during his tenure, which is a visible sign of reduction, the Spaniards' procedure of Christianizing and conquering the islands. On September 3, 1717, based on his relatos to his superior, Mabalacat had already become the mission center in the Upper Pampanga mission, with at least 1,000 souls present. As the mission for the Upper Pampanga went on, a number of 26 Recollect missionaries served the Mabalacat parish as the head priests during this time. The last Recollect missionary assigned for the Mabalacat parish was known to be Father Gregorio Bueno de la Virgen del Romero, a native of Tarazona, Aragon, Spain. On November 30, 1875, he was appointed as the parish priest of Mabalacat with a total population of 11,163 devotees. The parish elevated into a vicariate status under the patronage of Nuestra Señora de Guia during the Estado General of 1879. This elevation equals the parish as the seat of the Vicar Foreign of the Upper Pampanga Mission. Through the Recollect Provincial Chapter in the year 1876, it was on November 24, 1881, that the parish of Mabalacat was entitled as one of the prioratos or head parishes over the entire San Nicolas de Tolentino province of the Philippines, along with the municipalities of Balayan in Batangas, Santa Cruz in Zambales, and Boa in Marinduque. When the Philippine Revolution reached the localities of Pampanga and Tarlac in 1896, some Recollect missions in Upper Pampanga prompted closure for abandonment. However, Father Bueno remained steadfast in his spiritual talk in the Mabalacat parish. It was on July 10, 1898, when a number of distressed people of Mabalacat were believed to be ordered by a conspicuous family to howl Father Bueno from his convent. Furiously, it was said that the 66-year-old priest was publicly shamed prior to his death at the hands of a firing squad. Prominent traditions noted that his last words were in a form of curse that Mabalacat would cease to flourish. A curse that the Mabalacat people will never forget. The story of the Mabalacat curse was brought from one generation to the other, resulting in its association to the dreadful experiences in the town. Nonetheless, the devotion of the Mabalacat people to Our Lady of Grace was known to be stronger than the curse. Though repairs for the parish were made due to the destruction brought by the Second World War during the term of Father Jose Bondo from 1935 until 1949, the image of the seated Mater Divinae Gracii
was installed during the tenure of Father Felipe Roque from 1949 until 1959. Father Felipe was inspired to have a carved copy of the image at the sanctuary of Porta Angelica, Rome, and San Giovanni Rotondo, Foggia, during one of his trips to Rome. The installation of the seated image shows the early devotion to Our Lady of Grace. An interview with Dr. Amanda F. Tuaza, former Parish Pastoral Council Coordinator of Our Lady of Grace Parish, substantiates the people's devotion to Our Lady of Grace. Dakala mamadi, apong itang Kindoloris, nung kanang itang batu sinabat, ulit ping paniing pamadi, prosesyon, rosaryo, itang gagawan kay itang King Dolores Mascopata ito or nano ating kanang sinabat maragula batu banta lungugin da nung nga di makaitang miras ng tao nga nagkakini. On September 21, 1972, until January 17, 1981, martial law became effective under Proclamation Number 2045 by the late President Ferdinand Marcos. Though the safety of many Filipinos were known to be at risk, religious freedom was still present. Dr. Tuazon asserts that Mabalacat people would offer novena prayers in honor of Our Lady of Grace for various intentions concerning current events. On June 15, 1991, the Pinatubo eruption was considered as the second largest volcanic eruption of the 20th century. Locals say that only the barangays of Tabun and Dolores were affected by the eruption. Other barangays were not affected because it was reported that a large rock blocked the possible passages of the Lahar. This large rock was believed to be the fruit of the Mabalacat people's devotion to the patron. Years have passed and the Mabalacat parish still stands with believers and devotees of Our Lady of Grace. With this, several milestones of the parish followed. On December 8, 2017, the church and altar of Our Lady of Grace were solemnly dedicated under the leadership of Reverend Monsignor Felicito C. Season H.P. as the parish priest. It was also during Father Season's time when the main retablo was renovated. As the Christianity in the Philippines celebrates its 500th year in 2021, Our Lady of Grace Parish of Mabalacat City, Pampanga, through the decree of Most Reverend Florentino G. Navarias D.D., the Archbishop of San Fernando, Pampanga, by the grace of God and of the Apostolate See, stands as one of the Jubilee churches under the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, after almost 310 years of its existence. The Porta Sancta or Jubilee Door, which marks one of the milestones of the parish, was officially opened on May 2, 2021 through a solemn blessing, followed by the celebration of the Holy Mass with Most Reverend Florentino G. Navarias D.D., Reverend Monsignor Jose Ulacap, and Reverend Father Irvin Ray S. Garcia Upi. The Jubilee Door features Saints Peter and Paul, who served the church with their preaching, ministry, and martyrdom, becoming the two pillars of the church. This coming 2022 marks the 310th year of the Mabalaqueño faith. Let us join and take part in this anticipated celebration.
Misulat ya iting dalit kang apong grasya, uli dari nga duwang sangkan. Mumuna, balang mga di o tutuklo ing novenaryo ang pong kafiesta ng apong grasya, ala kaming gagamitan a dalit ang makaparikil kaya. Gagamit kami mo karetang Marian songs agyang nanong kafiesta na ning Birhen, malyari mo lang gamitan. Uli nita, king initiative na ning kaya kaming kura paroko, i Monsignor Jose Yulacap, penikwanan ming panigobrang luntoya iting dalit. Bayo miya isulat iting dalit, memong utang kami karing aliwang tao ang pong makatwang ating karanasan kang apong grasya. At kapamila tanda rin karelang karanasan, karin miya binays, karin miya asulat iting dalit. Sabi namin JC nandin, baka nita apapalwal miya itang amano king dalit. Mumuna gawa mi pintang men interview kepa. Kaya rin mi men interview diniretso kay king pisamban. Karin mi daon kami meto nga panalangin. Yang nga di kaming rosaryo, migdebosyon kay kang apong grasya. Kaya rin na ning pamanalangin mi, diniretso kami king altar na ning pisamban. At karin mi pisabyan ing dalit. Nung nanong buriming damdaman, nanong buriming pakit. Ne? And balo yo, masakit ye. Kasi kukonsider mo rin niya luwang factors. Biblical, theological, ang pong experiences. Kasi kailangan mong pakit ka rin na iya pong grasya, aliya apong gino. Iya pong grasya, metong yamong, o metong yang kayan tabi tamo, bang mas lumalaming kasalpantayanan tamo, king apong gino. Kumbaga kailangan tayong pakit na tatayra na katamo king apong gino, pero alwaya king apong gino. Ing pawagan na ning kanta, ning dalit, sagli mo at inya nga lumburing sabyan kay katamo ing dalit. Mumuna, yapong grasya anting patulo na ning balen. Pangadwa, yapong grasya anting manayit kay katamo papunta king kaya nganak ni Yesu Kristong ginutamo. Pangatlo, yapong grasya king libutad daring miyayalwang karanasan daring tao mabalakan. Atin tamo kanya-kanyang kwento na kayabi tayo apong grasya. Anyang may makbong bulkan pinatubo, anyang martial law, anyang World War II, apong alwa pang karanasan king biyatamo na kayabi tayo apong grasya. At deta nga lungareta, akit tamo king dalit ay ni, na yapong grasya, kayabi tayo, tatayra na katamo, ampong ay nakatamo, pagpaboren, ilapit na katamo, king kaya na. Manano na sana ang king kapamilatangan iting dalit kang apong grasya, lumablab pa ing tibusyon tamo kaya, at lumalam ing kasalpantayanan tamo king apong gino. Kapamilatan na sana niting dalit ay ni, mas akit tayo iyapong grasya antimo kayabi at tamo king biye, ampong lalapit na katamo king apong gino, et tamo sana kakalingwan, iyapong grasya, kayabi tayo king balang sitwasyon, kadarananan tamo. Virhen kwe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malare na ning banuat yato, malengke ka manigapo, king ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, hige ka ring tao. King panauning kasakitan, baleni di ka insantunan, kas ngawanya kekong daraya, salat grasya
anak mo, lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot Kalamla, king balayang maniat sa ukeka. Mamilatan ka, kekeng Hindu. Apis ni king Diyos si Daud. Patulunan ning akong grasya, king anak mo, lapit mo kesana. Idwa mo ing pakalulot kalamna, king balayang maniat sa ukeka. Mamilatan ka, kekeng Hindu. Apis mi king Diyos si Daud. Hindu, ning divina grasya, mo'y sa upot ke kami. Sa upot ke kami. ding sablang santo. Panandaman tayo po in presensya ng Ginoo saltamo, at bang maging mabungay at makabaldugan ng kaya katamong pa magmasusi, agkatanda kayong magisan metong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting misa, ilapin po rin makatuki. Kapasalamatan ng Mrs. Anita Canlas and family, Aurora David. Para king kebayta ng Edita Pangilinan, Kevin Roy Tinukong. At para ka rin makapasubaling kapag nasandari, Jose Pepe Hison, Elmer Let Villarosa and family, Alpi Las Marias. At para king malagwang kapaldanandari, Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Cunanan, Manuelito Sison, Edita Sison, Estanislao Ginto, Juanita Lakap. At para karingega na ganang Maldang Kaladwa, King Purgatorio.
Ilaginig pa, Panginoon at Panginoon Espiritu Santo. Amen. Ginoo, manatiliya kay kayo. At
at kaya ka Timor. Maya payabak po kay kayangan. Maya payabak po among. Today is November 1. We remember very kindly all the saints who are now in heaven with the Lord. Ulinita, panagkat kayo, ganakantala rin kay katam personal kay donan king Diyos, kaniting panalamisa, at ibilitala king kabitizanda ring santo karing king banwa. Dinina ng tula at saya ng Diyos. Bang kanita pagkandaman ng Ginoo, ingkay katang panalangin, kapamilatan daring pamamilatan dang masikanan, ding sablang santo at santa karing king banwa, agdanag ng yag kastapay kapanisyan, karin dabatantang kasalanan kibilabas. Itangan po, magkumpisal. Magkumpisal ko, King Dios, amay payang tuto, at kaya kayo kapatad. Uling di kasala kong dina, kingisip, amano at dapat, at miyayalo, pang kakulangan. Ulinito'y panigapuko kang Santa Mariang Kapilan Mang Berhen, karig sa Blangangelang pong Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Dios, sa ginuta. Diyos, sa may pahing tuto, pagaluan na katama, at kim pangapatao, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kim kilang angga. Amen. Manalangin kamo. O Diyos, Aigpam, makatipong kami king lagyo ng anak mo,
anting meto nga malating kawan, kinyatong male paran, at anting metong amay ng tanda, ning malewakan akapanayan. Paintulot mong ingbini ning ye, alanganga, sibot yat tumubo, karing pusumi, baking makapakiyabi, king pasabing kekaldan, ding milig tas kamamilataning anak mo. Ipakit mo kay kami, ing kasalpantayanan at kapanayan, alagpas king ang gana na niting yat, at saupan mo kaming maglakbe, painturo king kayaryanan ng ligaya, anong numuke, panayan, manggaman, king alanganga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ako iwan. Ikit king mumukyat king aslagan, ing metong pang angel. Daralane ing panatak ning Dios amabiye. Kinulayit yakaring apat ay angel, adenina ng upaya ning Dios, ban manyira king yato, at king dayat malat. Nga naniting anghel, eye pamu sisiran ing yato, o ing dayat malat, o ring dutong anggang elam itatakan king kanuan, ding talasuyo ning kekatamong Diyos. At sinabi na kanako, ing bilang daring mitatakan, dinalan 40,000 ay bat karing sablang lahi ng Israel. Kay bat nanita, ikit ko ring tutong dakal ataw, enalaabi lang ning ninuman king karakalda, ibat lareti king balang bansa at lahi, balen at salita. Makatalakadla arapaning trono at ning kordero, makaimalan lang makaba at maputi, at atinyang tatalnan apalaspas, ing balang metong. Ngarang agnanagnan migsalitang masikan, ingke kaming pangaligtas, ibat king Dios, ang makalukluk king trono, at king kordero, at ding sablang anghel ang makatalakad, makapadurot king trono. Ring makatwa at ding apat ay animal, migsakablangan arapaning trono, at sinambala king Dios. Ngara, Amen. Kapurian, ligaya, kabiasnan, kapasalamatan, dangalan, upaya, at sikanan, ing mga intulid king kekatamong Diyos, king kapilan paman. Amen. Nga nang mengutang kanako ning metong karing makatwa, ninureting pakaimalan maputi, at nula menibatan, pekibat kukeya, eko po balo Gino, iko pong makibalo. Deti nga nakanako, ilaring migtagumpe, king maragul apangalupig, pinipira at pepalto puti, ing karelang imalan, king kapamilatan ning daya, ning kordero.
ingamano ning Ginoo. Salamat King Dios. Ginoo, itiya ing balayan, amagdulap makakit king lupa mo. Ginoo, itiyaing balayan, ang magdulap makakit king lupa mo. Ing sabla bandining Ginoo, pati na ing sablang at yuking yato, bandine ing metosikluban, at dingketi manuknangan. Ya ing kaniti menatagan, king libutad ning danuman. Pekatigit ne talakad, libutad ning dayat malat. Ginoo, itiyaing balayan, ang magdulap makakit king lupa mo. Nino ing makikatuliran mukyat, king bundok ning Ginoo. Nino ing makimatulid lungob, kilub ning banal ng templo. Ya, itang makimalinis agamat, itang makipusong dalise, itang magnasa king dewakan, at magsalitang kalaraman, laban kenuman. Ginoo, itiyaing balayan, ang magdulap manakit king lupa mo. King Ginoo, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Dios, akeyang kaligtasan. Makanyan la ugali ring taong magdulap king Ginoo, ring lalapit king Dios ng Jacob. Ginoo, itiyaing balayan, ang magdulap makakit king lupa mo. Kaduang pamamasa, pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Juan. Lawan nyo nung nuanti, ing lugod ning ipa kaya katamu. Tune nakataping kaluguran, inya mayayaws tamong anak na ning Diyos, at king kamatutuanan, anak nakatamupin. Ing sangkan nung bakit ing yato, nakata akikilala, yapiniti, ene akikilala ing Diyos. Pakamalan kong kakaluguran, ngening kasalukuyan, anak nakataning Diyos. Dapot pamalino, ing maging kararasan tamo, makanyan man balu tamo, king pamagbalik ng Kristo, mitulad ta keya. Uling akit tamo, ing keyang tune kaniwan, inya ing ninumang ating kapanayan keya, sukat yang manatiling malinis, nung makananuya Kristo, malinis siya. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At kaya ka antimorin. pamamasa king mga ipabalitag pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo.
Panakit ng Yesus karing dakalataw, minukitya king bundok, inyang makalukluk ne, linapit la kaya ring kayang alagad. Kaibat, migmulayang migsalita, at nga ng tinuru karela. Mapalad la ring ala ng aliwang panaligan nunemo yung Diyos. Uling miyabila karing pag-arianan ng Diyos. Mapalad la ring malungkot, uling pamatulanala ng Diyos. Mapalad la ring mapagpakumbaba, uling kamtanding pengako ng Diyos. Mapalad la ring alang-aliwang pagnasan nunemo, ing tupad king kaburianan ng Diyos, uling pagkalup ng lubos ng Diyos, ing karelang kapagnasan. Maparad la, ring mapaglunus, uling lunusan nala ng Diyos. Mapalad la ring ating malinis a pilubluban, uling akit de in Diyos. Mapalad la ring gagawang paralan, para king pamikakasundura, ring tao, uling ituring nala ng Diyos, anting anak na. Mapalad la ring daralan pangalupig, paulining, pamanupadda king kaburian ng Diyos, uling miyabela king kayang kayarian. Napalad kayo, neng lilibakan da kayo ring tao, at lulupigan da kayo at magsalita lang miyayaliwang kapanyeran, laban ke kayo king uli ko, tumula kayo at magsaya, uling mikamaragula kayong ablas, karin banwa. Kapatading mayap ng balita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ausan tayo pamu, ing banal na Espiritu, para bang kanita, inanakatang kamasalan ay isip ang pampuso. Tungkol king Ebangelyong may basa, ngining kayaldawan daring sa Blang Santo. At nga tamong manalangin, come, O Holy Spirit, come by means of the powerful intercession of the flame of love of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Amen. Pasibayo po, mayap, oras po kay kayo nga. Maya pa oras po, Among. Today is November 1st, All Saints' Day, not All Souls' Day. Solemnidad ding sa Blang Santo. Ding Santo at Santa mabilang-bilang at yuking kayarianan ng Diyos. Bilyon-bilyon. As santo ampon santa, karingking banwa. Saints with capital S and saints with small s. Those saints who are with capital S, ilapin po ring may deklara antimong santo ampon santa ning indong Santa Iglesia. Dineklara na ning Santa Iglesia antimong santo at santa. Halimbawa na mo,
San Jose, kening kanakong bandang wanan. At karin kim bandang kaili, Santo Domingo. Santa Teresa ning Avila, Santa Teresa ning Niño Jesus, Santa Maria Magdalena, San Vicente, at ding aliwapang dakal a santo at santa with capital S, declared as saints by Mother Church. And yet, on the other hand, atin mo namang milyon-milyon, bilyon-bilyon, a santo at santa with little s. At deti, ding mapilan kareti kakilala tala, at ding dakal etala kakilala. Dating santong at santang with capital S and with the small s, ilar mawari ring parang alantamo, ngening aldo ay ti. Nanong gewara rin eh. O ba't miras laban mo? O ba't meging santula ampon santa ning mayupain Diyos. Kasi nga na ning ebanghelyon din damtamo agpangkang San Mateo, they were clean of heart. They were poor in spirit. They were persecuted. They mourned. They were meek. They experienced hunger and thirst, etc., etc. The 8 Beatitudes. More than that, siguro, gewara. Pero rening 8 kanwanan, at tirunan ning Ginoo karing king bundok, karing tao, ilaring sangkan. Nung bakit bilyon-bilyon la di nga tiyo king kayariana ning Diyos. Actualmente, dening 8 kanwanan, as sinabi na ning Ginoo, at tiro na kanitang panahuna, karingking bundok, yapining kayang self-portrait, portrayal of himself. Tinan mong lerawan kay katamo nung ninuya. Menalangin niya, matindi, king kayang igpa, maralas, anyang atsuya keti masala. Kelingwana ing sintang sarili, inang kami ng Diyos ing sarili na, linubas na ing kayang panga Diyos, may kilupayag kay katamu kwera mu kasalanan. Linugod ya karing tao. Yapin po ing self-portrait na ning ginutang Iso Kristo dening 8 kanwanan. Aristong agawatala reni o a experience tala
metong kareti o adwa kareti. Let us mark Jesus' words today. You will be with me in paradise. Magitamong anak ng idala king ligaya banwa. Ulitan talong pasibayo, detang kanwana na reta, nga na po mapalad laring malungkot, mapalad laring mapakumbaba, mapalad laring aliwang pagnasan nunemo, alanang pagnasan ng aliwa, may tupad, king kaburianin Diyos, mapalad laring mapaglunus, mapalad laring ating malinis sa pilubluban, mapalad ring gagawang paralan para king pamikakasundo ring tao, mapalad ring daralan pangalupig, mapalad ring lilibakanda, ring tao at lulupiganda. Deta pong walong awsa ng kanuanan. Blessed are the poor in spirit. Blessed are those who mourn. Blessed are the meek, etc., etc. Until the 8th time, ilapin. Deng bitbit, dang birtud, ding sablang bilyon, as santo with capital S and santong with small s. Karin king kayariana ning banwa. At nga kupin, ining dening 8 beatitudes areni, ilapin ding self-portrait na ning Ginoo king kayang sarili. At it is an illusion, therefore, na pakyapusan tamo o gawan tamong darelayan ing yayampang na ning yato. Ing yayampang na ning yato, be wealthy, nga na be wealthy, and you will be happy. Be in power, be powerful, and you will be happy. Be popular, and you will be happy. This is an illusion. Balamwari malibub ka keng lagnat, nung deti ilaring kekang maging darelayan kembye at pagnasan mo. Nung deti ilaring kekang paninapan, tukyan, gawan bertud, ketiking yato, etamo biyabe. Karing bilyon-bilyon na taong pag-ariana ng Diyos, karing kimbanwa. Amen. Talagkatap. Kaya bera ring sa Blang Santo, ang makakilala ka rin kasakitan at kaaligaligan takete king yat, nalangin tamo king ginuban sa upan nakatamo. Ing pakibat king balang kedonan mekakenyo gino sa upan mingke kang balayan. Itangan po. Mekakeni o Ginu, saupan ming kekang balayan. Kambering santo, amigdo sa king danok, manalangin tamo para karing milyon-milyon at taong alang sapat, akakanan aldo-aldo. Mekakeni o Ginu, saupan ming kekang balayan. Kambering santo, ayaman may biyasang mamasa ni sumulat. Manalangin tamo para karing milyon-milyon at taong emegaral at alang kagiwan. Mekakeni o Ginu, saupan ming kekang balayan. Kambering santo, amaralas may sakit.
Manalangin tamo para karing milyon-milyon at tawong alang doktor amanulu ni panulong agamit. May kakeni o Ginoo, saupan may ingkerang balayan. Kambering santo amelupig. Manalangin tamo para karing milyon-milyon at tawong emiririnan matulid magsalita. May kakeni o Ginoo, saupan may ingkerang balayan. Kambering santo ayila mismo, ela sadyang Kristiyano. Manalangin tamo para karing milyon-milyon at tawong epamenakit, king tune kasalpantayanan. May kakeni o Ginoo, saupan may ingkerang balayan. Miyabe-yabe king pamanalangin ngeni, kambering milyon-milyon at alasalpantaya, king mabilog ayato. Manalangin tamo para karing kekatang kakaluguran at pakamalan ameyango nabye. May kakeni o Ginoo, saupan may ingkerang balayan. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Manalangin tamo. May kakeni o Ginoo, saupan may ingkerang balayan. Manalangin tamo, o Diyos daring mabye, mga mano ka karing puso mi, ituro mo kay kaming ligaya daring santo, at idake mo kami, king karelang tulang alang kupas, manggaman king alanganga. Amen.
Pagod kay gayon daon, tanggap yarapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kayakatay kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, O Diyos, sigpaming miglalang. Tanggapan mo reting ayin king pami parangal, karing banal alalaki at babaeng mabibye kaya bemo king kang ligaya. Parati kesanang ating kamalayan, king kasaupanda para king kaming kaligtasan. Iriadun mi kamamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ang ginuman tabi kayo. At kaya ka At mo, nayo rin po suyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid sugat at makakabuzing pasalamatan da ka ing zablang penandid at numan ka rin o ginubanalig pa. Mayupayang dito at alanganggan Diyos kabamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ngayon pepayin tulot mong ing pagmasusyan miyang masaya ing banal mong syudad ing maligayang Jerusalem ake kaming Indu makapadurot king kang trono ding santo akapatad mi alang tuknang kakantara ing kapurian keka ing karelang ligaya kakatmunda da king tula at ing pamakis sa makda king kekang Santa Iglesia babyediwa at sikanan kegami samantalang mamirapal king maglakbe kindala na ning kazalpantayanan mamalagwang makikit karela kambe ning maularang kapulungan at ding sablang koro ringangel karimbanwa dalit ming kekang ligaya lain makyabe keng alang tuknang dang pamamye kapurian keka at ngaming ang kakanta. Tunay kapin man logi ni kayong panimatan ning sablang kabanalan ulining tagpagparlampumi pabanalan mo sa niting aid ng slag ng Espiritu ban para kay kami malyalang kataon at daya ning Ginoong Yesu Kristo. May medang kung sang lubkim pa may lazat kamatayang kinwaning kinak. Pero salamat sa kay pirasa niya at binyan ay karing kay hindi zipalos nga natanggapan niya ikongan at kanan niya. Iti ka kung katawan na may daon para kay. Makanyan mo naman, kay ba't nga po ng kinuwaning kalis. Pasibayang kayo ba salamat kay kadunyan ng kalis kanin kayo ng Dizipolos nga tanggapanyay, ikongan at minum ko kanin. Iri ang kalis ng kanakong daya, daling pa ito lang hanggang tipan. Amibo para kay kat parisab ng tao.
Pangiring patawaran kasalanan at tangiti bilang kapigaganakan ka na. Pasyagdaing ini misteryo ng kasalpantay. Ang kamatayan at pamanyabli ng may biyanin at raon niya kay iting tinapin ng biyading kalis ng kaligtasan. Laring pasalamatan kay keng pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan uban sumuyo kay mapangbabamin ang pagamamu kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo tipunana kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan may o igpain Santa Iglesia makalaganap king meto yat ban ginapya sa king lugod. Kambirin kay kaming Papay Francisco Florentino kay kaming Arsobispo Pasiano kay kaming Arsobispo Emerito at ding sa Blangpad. Ganakan mula naman ding kay kaming ipanalangin niya. Minsan pa king lugtam ganakan tala king kay katamong personal akay donan king Diyos kaniting banalamisa. Ganakan mula naman, ding kaparad ming pepoy nao na at maninayang subling niya, ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo saan. Imaligayang harapan, pakalul mo kengan, gaano keng karapat dapat magkamit, kimbya lang ang gabang kambe. Inuna Birhen Maria, Indorin Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis-linis na esposo, kambe ng Apostoles, ating sablang santos at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panun. Puri nagat paligayang kapamilatan ng Jesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kay pangmayupay. Kagawin na Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman king alangan. Ginigayatayang purya ng igpa, amiglalang at maganagha kekat. Abi patao mo,
Ikaw sa gamiyo, ginuking sa belang marok, malagang paggalog ang kapayapan kayong panahon may. Pangkikasawapan ang kayong pagkalulu, parati kayong may kabus kayong kasalan, ligtas kayong sa belang kaligaligan. Kaunay kami gamben, maligaan ka panaligan, yung panyatan ni Kristong kagaming talapangak. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanang. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kayo ng apostol, ang kapayapan lalakon ko kay kapayapan ko, pagkay ko kay mo, sana balikdan ni kay kami kasalan. Dalawa ng kasalpantiyanan ng kayong iglesia, pamayapan me, ampon bilog nagpangking kabulian, kambiat magari manggaman king alanganga, Amen. lagud at kapayapan ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya ka, Antimore. Bakit tapungin kami itong taam at makakaligod king kapay. Peace. Rodriguez. Yoing ko din ng Diyos, dinamila kong kasalanan ng iya, nung may yaos king apunan ng kordero. Ginoy, ak matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
manatili tamo pong makasiklod. O kakong Diyos, kakong malugod ay pa. Tatanggapan kayong mitmong lugod at kapasalamatan, ingkaya kang divinong tatak ning pamamingwa. Ingkaya kang kadyosan, babalot ning katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kong mitmong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan kaya ka. Kakong pakamalan ay pa. Pagparalumpo ko kaya ka, ing panlualo mo ko, at dinan, pakamalan ko. Kapamilatan iting makapakasubaling tatak, at pangako ko, imbiya ko, king pamanyuyo, kaya ka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka, pakamalan ay pa. Ibiya mo, ing pakalolo mo, kareting masakit a panahon, kaluguran ay pa. Darawon ko kaya ka, ing katawan, daya, kaladwa at pangadyos ning kaya kang lusok kaluguran ay anak. King pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampong para kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Duklok tapos sa uli. Para karing mapil na kapabalwan. Kaibit na po ning misa, may kapamamindisyon da kandila. Ito po ating kandila. Ito po, mabindisyon da kaibat na ning misa. Kadua, ating pa pong misang kaibat na nini at 9 o'clock in the morning, English Mass, apanimunana, ning kakatamong pari, Father Elmer Tumamak. Salamat. Talakat ta. Manalangin tam. O higpaming malagod, pupurian ming kegang likay. Amayayakit ka rin kegang santo, ikesa ng mirakayanan king tinapenimge, umatmo kami king lugod mo at misadya para king tula, ning kegang kayarian, anong nuya, mabibiyat mag-ari, Jesus anak mo manggaman, kingalanganga. Amen. Balayan namin pagbuda, balayan na inawas mo, balayan na piniling mo, balayan mo ang ilo, kaya ng pagkayatan, kaya ng palakunan, kaya Ginoo manatili ang kayo. At kaya ka, Nandisyonan kayo ng Diyos, singig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Ang misa, mayari ni may kayo king kabanalan. Salamat, King Diyos. Pakayapa
Birheng pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malare ning banuat yato, e malengke ka manigapu, king ninyo Jesus, anak mo, bendisyon, hige ka rin tao. King panauning kasakitan, baleni ikaing santungan, kas ngawanyay kekang daralan, salat grasya nebang nalingan, ikaing tulang at ligaya, tinganggap magpayambon keka. Patulunan ning apong grasya, king anak mo lapit mo kesana. Idwang muing pakalulot Kalamla, king balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis ni king Diyos si patulunan ning akong grasya, king anak mo lapit mo kesana.